Glory to God. So, kapangagot, amen, kachan mamienong buksarawi, amen, watak wasak is prong kachamanong kachamon. Amen. Kayong current, may manano yung watak. Riyaw. Kauno, sergi ay mong yung wasat. May kamele le makot filpamasa ng komoy. Amen. Armona tapantola kapakap kisong kan me. Ya. Ana-anakan nakapakapakan. Amen. Glory to God. Tepil kalaw tila kapeng kapakapan kapeng kan. Boy kamele le me. Ang so koros takak terak lang nan peran kapakap. Amen. Glory to God. Rain zone kapakapakan. Olen kot lian kot paneneng kot kan makauno katin pilata pok thailang gengkak melel kasampal kita makot katin kasampal ki ari ni ay ko say melaw kom ka kola ta kompelin tingiti yakin ang kayong current riyaw yakay rachkitek payo godi kay payo godi lel lemaw. Amen. Lemaw, payo lemaw. Okay, ari ibang watak. Ibang watak man lo kayan wayet. Ibang kawasang terakli chanan lo kayan wayet. Praise the Lord. Amen. Bear with me. Ibang nanti watak kawawin lo kayan pumbi. So, amasani wasat tana. Nan NLT translation ma. Okay? And my message and my preaching were very plain. Rather than using clever and persuasive speeches. Okay? I relied only on the power of the Holy Spirit. I did this so you would trust not in human wisdom, but not the kind of wisdom that belongs to this world, or to the rulers of this world who are soon forgotten. Amen. Isu I did this so you would trust not in human wisdom but in the power of God. 6. Yet when I am among mature believers, I do speak with words of wisdom, but not the kind of wisdom that belongs to this world or to the rulers of this world, who are soon forgotten. Isu, not the wisdom we speak of is the mystery of God. Okay, of God is plan that was previously hidden in, even though He made it for our unlimited glory before the world begins. Okay, so irajikitik payo ko sa iyam Paul esutra message me ko siya through ngayon sa raw kay dentro Paul, but ngayon sa raw through Paul ko sa iyam patak me kin patangke kay den ako sang ni lolokong na ramas kay de sungusungan ka tete me sungusungan sound wise ni atrail kin ngilen asa me kotste kay marain kay the kel, but the point is may man ko siya wasat Kauno kasaling yawasa may koporopor mimia. Amen? Simple. Megot may simple lang. Kakakita Rehn. Yawasa may koporopor mimia. Amen? Koporopor ki no money. Koporopor ki ampinan. Ampasteran. Kita kauya koporopor ki aramas. Amen? Moment sounds easy kakakautata answer. Aputang kameliliya. Pon metroto kauno mama sani maray. Koporopor mimi pon aramas. Mimi ren puin. Mimi ren lapo. Okay, puwe ki lapo akin patapatak. Mimi pon ay litero. Okay, arkateti yang kecil wasat makauno. Eka sompal ke kecilan. Check
atail nongyong yawasama atail koporpormia. Anson kapakap ye anso mawang katailan ken utakiyang kauno tame katailken weak lale luwach lale tailken papant lale tailken sokauti lale Lord ka tailan kiyang kauno maitang kauno. Amen. Kala puksara udang katete yang katail kulanan termaya. Kay mo na chapanto tola termaya isak isu. Okay? Ibang wata kong kita. Glory to God. Isak isu irajigajig isu. Okay, mamasani. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Ta nakapay on Israel kan magiligikot. Okay, Israel koporopor. Okay, kan mimiren kot. Okay, Israel koporopor kan mimiren kot. Estra mimini moni, estra mimini akel, estra mimini okay, Israel koporopor makaratar kan eima. Okay? Walu, they are like trees planted along a river bank. Tuwacha chuka makan patata na kailan pilap. Wow. Amen. With roots that reach deep into the water. Ta nakalawakan kan lel. Akan kuotilan kailan pilo. Tanan pilo. Pwede kaya patatapong kailan pilo. Deep into the water. Such trees are not bothered by the heat. Tana tuko, sangan tuko ako, sotrakin kan, karakara, sotrapilkan katirupki, karakarakan, te, wakilangan ansokan, wakilamur karakar, okay, puma karakar tuko kan pilkan kan, amen, hallelujah, tana, bothered by the heat, or worried by long months of drought, okay, tana pilnanan so, long months of drought, wawaki anso pilpilkiling, ngalangal dry, okay, kin ngalangal. Terus kaitan ang song rock. Okay, kakak so much kan wewe kita ikos kosi. Kabil ka kasawin yan so kan me nanam kin season in sota, nanam kin season in challenge. Nanam season in makana na tatongki ang pusonan. Amen. Hallelujah. Patuwecha challenge mo menon karakaro hito to. Okay, katiraw po yung sampa, kapulot yung sampa, kakak wewe kita ikos kosi ya. Okay, ananapan mo ni pantalan sawasakan. Yan so magaganana na suta. Okay, kanana ligiyang kot, kanana kanangama awi kot. So, ekos kasi yata na Kauno ken katin kupurperen kita na ken kapayatay ray kan magiligi kot waray kupurpor ken mimre. So nga naramason rasong tuka makin patatapong kailan pil kalawakan kung kotilang pilo pansong karakar te estopil kung punot kita mapil pantap. Okay, their leaves stay green. Okay, yakin sansal their leaves stay green. Amen. Pwede kalawawa rooted nan pilo. Kareta chuko sa chowar po ari yamo manar taila sa me chuko panso punot kumekot. So chowari. Pwede mimini chako kasaleta one more mau and palwaran tuko. Amen. Wasa mesutra sansalo. Wasa maramas kilang atyanan tapin tuko o chako. Arasti ang galang kalawa ko. Ay makaw na mamasanita na at saka poroporan kan mire. Amen. But it doesn't matter what people say. It doesn't matter what happened to your situation. Amen. It doesn't matter. So ang season ta magamimilale. Kakaklukwari Kauno. Amen. Glory to God. Okay, lukwari Kauno Jesus. Kapakapong kot po epang katin sapang. Niyan so magtail kapakap tail terta kapakap po tail na mekot. Ab yet so nga naramasa magkupuropor ke kot. Ini mekoros. Bible ko siya met pay raikan magkupuropor ke kot ni mekoros na Matthew 5. Okay, the Sermon on the Mount. Okay, po nanaw so may patapata kong rin. Met pay. Ari, makom kat the mimina nan song season ko masa. Nan sangan challenge o magkakilang. Okay, a challenge kareta ka tiyanga Kauno. Okay, chama-chaman. Makauno so tutuwa chak chay. Okay, echo tuwa chak chay. Me.
Okay, anso maka naneo maka tangato. So, tama-tama mo na tapaki, mo na tapil pitoy, mo na pirta, mo na iputi kot kasen mangiyar. Or kasaneti chang na mong yung. Okay, masoto wasa ka kakchangalaya. Karabaki yar, karabaki ni amukel, soto yawi. Karabaki rena ramas, si chama ramas kakuya. Okay, disappoint yuk. Kapunate yuk. Kapali yuk ala. Okay, apil tau ti ko ti wasat. Lang, tana. Nan rajik isak. Imang gancham taon rajik isak tana. But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due motives. Due rewards according to what their actions deserve. Okay, masani wasata na ikot man makin mama sani mong yung naramay kung kasawi mong yung naramasakan. Amen. Dahil mong yung. Okay, wasame rir. Okay, wasame tapina tail matamataw kin tapsang niya. Amen. Mamatatawan pung da matamatawan so pung. Okay, bagay pakchaikin men. Koto cha song Rehn Kauno. Amen. Monam song Kauno mga ngiyarma. Kamemelel ta kasto memelel. Praise the Lord. Can you imagine? The eyes of God was upon the earth. Okay, kat pon sampa mamasan is mapan stand out. Is mapan call out. Is mapan pilatan ko por kikot sang aramas. Amen. Oh, kameleleya kan pagkapay. Pagchay kanyang experience, tama Marta pilkan experience. Chay experience, tama Salomo, Saul pil experience. Pwede kaarapan, puksaro masan yung chay lan Samuel me, koteki lan Samuel alo kaya. Tama, esotro, nanan Samuel nana office, Saul karwarula, may ranggi mowa. Pwede kita, ayon so may laklang Samuel inda mo rin ran, lelatore apos ito ang data yan. Iyaw-yawinan ay lapan ni Rehn memi milale. Amen? Kay pa kauno kin masan. Kaya ipilkin koporopor ke plata koporopor ke miminan season and now yawi patient and trust the Lord. And I want to tell you, amen in tayong nan klokwen. Liki kot, liki yang kauno. I know it's easy to say, trust the Lord. Okay, but yet with all your strength, nanam kang koros nanam kananga mga koros nanam kelail koros kapor ke kauno. Amen. Lang narajik tuwawo kasi ya. Who can understand the heart of man? But the heart of man is so full of deceits. Okay? Deceit, likam. Amen. Karata ima coach to kapor ke aramas. Amen. Aretame ko muya kapor ke nang lakwat. Kamu kapor ki am talk tan. Jakjan bilbam pachigati. Amen. Dami patuan gemati sto underestimate kisakis mam tawan ki. Amen. Abi mentayong aramas mia itinarail kel. Am pastor, am leader, no moniko. Hallelujah. Mia itinarail kel. A Kauno. Okay, Kauno. Praise the Lord. Pwede iwasat may machoto kin talent lang. Pwede maibang ikosayamak mga ikan matawam. Isutod ligi yaramas. Mele laramas man look up to. Nikarasa pa, yatuwa ma fail. Yatuwa ma puralamuri. Kabil pa ang puralamuri? Yatuwa ma ang po puralamuri. Kabang puralamuri? See, it depends on yawanam kaborobor ke God. Yawanam masa kaborobor ke God mimini personal experience. Kaborobor ke God soto mimini lalakang. Amen. Apo mimini am asa God manet. Praise the Lord. Kareta ikamele lemen ang glokot tabanan kian so mo kiyang kauno. Kiyang kauno. Kaborobor ke kauno lukwaria ban sapang. Kaborobor ke kauno may ikalep kakamaw yan. Tama ka mimilala so mo. Taka mimilala sinswat. Kailok, punot, lack of money. Amen? Likiyang God. Hallelujah. Chama-chaman. All memimi ng beautiful Kate. Okay, sambar silisok walu, nansuon, lemaw. Okay, puksaro masanime. Jesus visited olo po 38 years, motor. Uyamimi wasaw. Okay, po nan wasaw nan full of beautiful Kate.
Kabangolo ko watak Mia cholangan ko dito aryata pilo. Akin. Stir up the water. Oh, the first one. Arama sa man maban tapin sok nan pilo i meba maula. Main kampil rabaki ang maula. Karabaki Rehn aramas. Anaramas. Okay? Maki-represent Kauno kan. Kare tampil disappoint solarmen. Ligiyang Kauno. Kauno tutuweta. Kauno still answers prayer. Amen. Akchaso may tanggot. Tama ko sutrasa. Ake, pilatakan kelegi tama ko konong asa. Okay, takcha konong asa, makot sutokan wakla. Ko tutuweta yoran wat ko kolata. Amen. Arkchapan, take authority today. Amen. Take authority. Po masa ng got mamo, masa ng got masa niyang kita, masa ng got yengen o manaman. Hallelujah. Nan Pilipay, nan Hebrew payo isa kriyaw kateti yang kita. Masa ng got wiya mamo. Kang sanggat las mau riyaw. Okay, imanin tayo kater underestimate masa ng got. Panganan got, Christ, Kauno got, Israel, makatkat nan masa no. Nan masa na. Makaretang puksaraw waksang pukors makabang watak sota mauri met ita me ban sota mauri ki ma you never born again, you never surrender before the Lord. Amen. Taman makauno mangi ra child maur mo na child ko tore tir makukito ni sangan wanim toto tayo ko sa yagamet taman na Mark payo niyan so may masa ng God kung propose 1-2 ko yay masa no kung marati ang pong kay danal nan puel petabet nang wasame tip chakatak mia o nang wasame puel mao mga ikatan tampaw te o kusaya ay puel mao koros kung kapareta wa silisak wanisak ebuki ime masani. Amen. Hallelujah. So como yung ngay kachaka kasawi anso makot kan masan songan puel silu okay kan present ya Mele berapa kung goto prapala. Iso to ba maitong tabelan prapasang damay. Amen? Iso to ba maitong masanon pobutiyang nan puel me pedabet. Kay me mali. Kay wasata puel karakar lelata tuko mela. Withered away. Iko saya. So naramas tuweta aramas makin. Rong masanong got paren kita kapal porsangata imano kaya la masanong got. At tama kapal por gisang puel ki masano. Puasa masa no pani puti Rehn, masa no pani puti Rehn da mimrei, utang kapang ya saulang me kelail. Kapang ya serian kot saulang me mamot ke manaman in Christ. Hallelujah. So praise the Lord. Okay? Katete yang kita wasak. Makasompalong kita masa nan kot Masa nan kot. Glory to Jesus. Hallelujah. So ikamelele me Tapani upano kapakap. Mamiyam ananan kapakap kakakenting gitu. Kay ba nanti yang pilwatak. Niya tapang uya kapakap. Irail kan me bilyang patbatang. Riyay kan. May bilyang kapakap request kan me ko paninting tate. Kota glory to God. Amen. Kauno kak kamawyala. Amen. Amen. Kauno kak kamawyala. God is alive. God is here. God kak restore. God kak operato tama ka lost. Amen. Hallelujah. So I will put my trust in the Lord and His word. Because His word has never changed. Glory to God. Okay, Mark. Tsaka lamang Mark. Mo na tapanto la kapakap. Amen. Confirm megot Rehn. O Rehn. Okay, po niyan so magkakapakap. Kan kapakap nan authority. Kan kapakap nan manamanopong. Hallelujah. Ni maran count Jesus. Praise the Lord. Amen. Kapakap. Ni manamanin ko. Isa kayo, riya kriyaw. Okay, bang watak ni matang glory to God, pakan kak jan kak kapakap kerutwas kan memi. Okay, then Jesus said to the disciples, have faith in God. Okay, I tell you the truth. You can say to this mountain. What is the mountain? Tama uya nana rem met. Match. Katay sunoki yaman. They have been sunoki to life. Praise the Lord. Tama-taman, ang so makot kan masan, so nga naramas ko kan niya. Kaya makaman kat-kat pon kailan nalo, it's up to you. Makaman kat-kat nan
Well, me beto, but it's up to you. Me toto kin excited tapos so makapal kin lel ragan matanga tawagila. Amen. Hallelujah. Teka ambil gat yawasa mo kam gat ya. Okay, nan deep chakatangko. Kasi yaw mo want to go kairta yang aki deep chakatoko. Chakatoko ko tacho kosko ditana choke the word kareta soto wa. Amen. Oh kapangakot. Tak chakin govon gi ki kauno. Amen. Poeki soto poita. Atama karitak just struct kitikila mo silang kot. Maing when ikapakap, yes Lord, sapul mo masan pung 100% manaman still mamogli lotoranwot. Ngay me pikasal. Ngay me soto kinewongo. Icha man so na iwonga so mi yanane. Oh kampakapay melaw tero ya song. Amen. Glory to God. Nan sailak in Christ and so me katito. Praise the Lord. Pugsaraw ka dito yung child me matoto ititawan, matoto pakpaki po yakin manaman. At me malawlaw me pilata Christ. Gave their heart 100% fully for the work of the Lord. Amen. Hallelujah. So tapang kapakap na. Hello, iray kan me bil. Hallelujah. So the word says here, it says, I tell you the truth. You can say to this mountain, okay, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. But you must really believe it. Amen. You must really believe it. I must really believe what I'm commanding to the mountain. Amen. This is not pray unto the Lord. This is like talking to whatever situation you are in. Right now. What is the situation? What is that mountain? What is that wind? What is that storm? What is that challenge? Amen? What is holding you back? What is the struggle? Amen? Glory to God. We know that the enemy is a liar. The enemy is so cunning. Akin kalap ko to po yan sungan kapandig child. Prapa. Kay isang kampag child ter. Abil ko to. Just to talk cha. Mas ligi. Abil tat. We to talk nan panene. To talk nan an Jesus. Group me kriyaman. Aware Bible band to talk nan closer family. Kay nan group, small group. Amen. But thank God. God is saying here, we need to be aware and we need to be faithful. We need to trust in the Lord, not in the wisdom of man. Amen. Image of kita ko sa yan ang kayong current. Riyaw. Payo ko tilalisu. Amen. So let me ask you this question. Yatwa ma riyaw mo. Yatwa ma leader. Pan quit. Okay? The rest of plan and ran quit. Teren puralamuri. Ab yatwa ma puralamuri. Kapang puralamuri. Amen? Machocho kachayil tibendong ramas. Kele na ramas. Atay lalokong. Atay kak. But yet that's why God is saying, trust in me. Aking karyalay raykan maging kelegi. Aramas. Amen? Kelegi got. Ranwat nan kalakwat. Kelegi kauno. Lukwariang kauno. Oko kasayang am kapalan. Amen. Kasapil kapal pil sumaon matamataw. Glory to God. So mamumota thoughts aloud. Thoughts just come and okay, pwede mo man tepelakin kaski kung kitail matamataw. Pagkan matawata me kano mesutra me laga syuklang ka masamuna ka pain illusionate. Okay, ka pain matawatar. That kind of spirit, we need to cast it down. Hallelujah. Pwede kin karet at division. Kin karet at barrier. Amen. So amen. Prangatya ka preyang kailan wasa maganiniya. Kasi nanda. Chama-chaman mag-quote himself. God himself will come back. Amen. And you will give an account ang amaw o balay maw. Amen. Karet ak chana nilalawat. Chana natataw. Lelni. Amen. So glory to God. Awayo masakin kapakapki kahit na awayo but yet ime sa plata po yakin niya mapilpang koto mo rin. I encourage you. Yasama kahit nan night page match. Nan page match. Glory to God. Abiyay kapakap. Melaw ka sa tayang kapakap.
Kaderta kapakap kita ko awyawi. Kiyang kauno, things to work with. Amen? Even your words. Start with your words. Amen. Start with your words. Kaya kapakap nakakosayaw sa nga kaluwi. Oh, apo sutra, istok lang. Oh, isa sa mabangkak maula. Don't. Okay? Use your word against you. Kaya tatong kiyam kasaykan wong. Amen? Yamo monggo to kaiten. Yamo monggo ta mau kumekoti. Ekar? Through words. Bil Jesus and so mekat po sampa na ministry yamo mo. Masan ta. Mamana kung yata manaman koros akin kosay. Akin masan. Amen? Armo nang ban experience manaman en court. Guess what? Kung yung nga yanana ko pungalata kosay. Tana na tatong kiyata kosay ni tama court ko porki. Tuwe chay ramikas ko sa iyaw. Kasukak ko sa iyaw magpuso na mong yung anbay kasalgi. Pagkakos ko sa iyaw mahal to ko bil ko sa iyaw sa. Amen? Amen. Things are, every word of God is in agreement. Euta. So try eu, contradict eu. Amen? Mo naman experience manaman. Experience ma power of words. Amen? Pwede James ko sa iyan ang James Sulu. Ara mas winsak man. Makan kaunta lowe. Aka kaunta palwara. James Sulu. Makakakaunta lowe man. Kamoy ara mas koyok man. Kakakaunta palwara man unsak. Amen? Every organs in your body. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kalanganin quote. Kalanganin provide. May bilpatang. Receive your healing. Receive your healing. Gosali, imaular, ni marin Jesus. Oh, hallelujah. Oh, kalanganin kamu baikat, kaker makit. Amen. Oh, ikaker mata-matawa kupuran quote. Oh, kaiten, oh, ikan, utani me limanok no. Oh, utana kinapalang niya mata-matawa. Katewa yung song. Don't say that. Say, I can remember because I have the mind of Christ. Amen? Say, my hands is strong. Amen? Say, I am strong. Praise the Lord. Kapung ako. Praise God. Dar kalanganin kauno. Chay nakpilpurong tupan.